Скопје и денеска обвиен во магла. Македонската метропола утрово на врвот на листата на најзагадени градови во Европа. Shkopjanët u zgjuar në site parate në Evropë dhe të 21-tët në botë për ndotjen e ajrit. Mbrojtja më e mirë, sipas atyre me të cilët të biseduam, nuk janë maskat, por të qëndrohet në shtëpi. Од воздухот не излегувам надвор. Дома седам. Сега случајно излегов, мораше да излезам и затоа. Па не се заштитувам никако посебно така. Па потешко. Потешко не е баш. Како се штитите од воздухот? Гледаме каде нови Никако. Никако. Па никако. Треба додуше да носиме маски, пожелно е, се заштитува, али вака е тешко многу. Дишењето, кашлање едно друго и така натаму. Надлежните треба да водат голема сметка, да размислат што прават горе, зашто ние доле страдаме. Ndotja kryesisht vjen nga industrit, thon aktivistët, të cilët planifikojnë proteste para fabrikës së qimentos Usje të ditën e ardhshme. Ќе има повеќе протести, нема да останеме на еден протест и ќе бараме прво да не гори отпад Усија, понатаму и дислокација и барањата ги прочитаме на протестот, ќе можете да ги видите и ќе извадиме и доказите што сме ги собрале за Усија колку загадува. Најголем загадувач Усија. Со тоа што гори огромни количини на увезен опасен отпад, самото тоа кажа дека најголем загадувач. Instituti i Shëndetit Publik si çdo vit doli me të njëjtat rekomandime për qytetarët se si të mbrojnë shëndetin e tyre kur cilësia e ajrit është e keqe. Ata këshillojnë të mos e dilet nga shtëpia nëse nuk ka nevojë, të kontrollohet rregullisht indeksi i cilësisë së ajrit, të mbahen maska, të mos hapen dritaret dhe të konsumohet ushqim i pasur me vitamina.